pag-climb sa ladder of success, no? I-set aside natin si Jesus Christ. But tonight, this is the night, no? This is the night for us to know Jesus Christ in our life, no? This is the night for us na makailata sa Ginoo, madawatan na to ang gugma sa Ginoo. Kabalo ba mo nga, while we were yet sinners, Christ died for us, no? Ang gugma sa Ginoo, wala nagdepende sa ako ang performance, no? Naabutan kay siya, kaya ginugma na siya. Sa ina na akong mama, achiever kanya akong anak, dapat kaya ni pag wala kayo nag-achieve, ang saman, wajud kay ayo, no? Wajud kay ayo. Kung saan lang kayo mong kaugmahon nani, no? Pero ang love ni God, hindi anak. Ang gugma sa Diyos, samtang makasasala ka ta, while we were yet sinners, Christ died for us. That is how much God loved us. His love is unconditional. Walay kondisyon, no? Pero sa dihang ma-experience na ito ang gugma sa Diyos, as we experience the love of God in our lives, it will change us, no? It will make us a better person, no? So, that is why we need to know the Lord. We need to fall in love with God, no? We need to receive Him into our lives and have fellowship, establish that relationship with God, no? Because God reveals Himself to us. Kabalo ba mo, magpapadaya ang Ginoo sa inyo, ha? Why? Because gibayad na ni Jesus Christ sa cross, no? Kung sa unang panahon, no? Ang tao, kinahanglan paghalad. Magpatay ko sa karniro, magpula pagdugo sa karniro para itabon sa iyang sala. Karon, yun na. Because once and for all, Jesus Christ died for all sins of mankind, no? Ipakamatyan na niya. O gana siya, pinaagi ka niya. Ingon sa pulong sa Ginoo, whosoever will believe in Him, no? Will not perish, but have eternal life, no? Si kinsa man katong mutuo ang Hesus Kristo, nga iyahang Ginoo o mangluluwas, makabatong siya o nabuking walay katapusan. Not only that, he will have a personal relationship with God. Amen. Sama yung isa pa, di ba, sa Presidente, si Presidente Gloria. Siya kailan ni Presidente Gloria? Sa kanan, di ba, Presidente? Kailan ba si Gloria ninyo? Wala, no? Puto ka, Presidente Gloria. One, kanang, anak ko din, maihan ba kanya? Really, no? Pero kung nakay personal relationship kang Gloria, uy, Presidente Gloria, tuunod yung anak niya. Uy, kumusta magkas? Presidente ka, no? So, sa ito, kailan ka sa Ginoo. Pero, makas-turya-turya man nato ang Ginoo. Ha? Kana siya mapribilyo, hatag na sa Ginoo sa tuwa, pinaagi ng Jesus Christ. We can now have access to God through Jesus Christ, no? We can cry out to God, Lord, help me, and He will be there for us, no? No matter how broken you may be, God is able to make you whole. Diba? Itong broken road, ganyan nga ako, nasa nice dito siya. It will point to Jesus Christ. When we are broken, no, the Lord is near to those who are broken-hearted. Why? Because God loves those who have a contrite heart. No? Magpaubos ka niya sa Ginoo. Broken ka niya sa Ginoo. Nakita ang Ginoo sa imong kasubo. Nakasabot ang Ginoo sa imong saman, kasakit. O nahigugma siya kanino in spite na. No? So, as we lay down our lives, as we draw near to God, He will draw near to us also. No? So, inana, karong kagabi, let this be an opportunity for us, no? To receive Jesus into our lives, no? Ingon ang pulong sa Ginoo, na, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. No? Sa diyang